Hi YouTube, mari dong. Beran kebudi menang video ko labdan. So just chill out. Ada naik bentar video ko particularly. Ada jangan ikutan ani channel apa please subscribe kalam. Man like subscribe kalam ani support jaya. Ada kau pun like मुझे feel kalam, confidence feel kalam like ang mau ni macam mau dengan ni. So intro ko ada video nak start kamse. Bodo viral. Bisang viral kena bono. Like literally viral ko to berat kena betai mana. Like every day, per day. Mana race ki viral jabai thakai. Okay fine. Macam kita sengal lubiang jai viral videos bane ye bisnya hai. Advance oseng kasi. Ada like straight point of view ragan okay. Question lo hai. Nengan ni family members perjang ya. Family members perjang ni videos ko jero hai. Abuse kalam, rai, boxi jam viral jai ko viral kalam. Rai bisni bagi nengan. Nungsi parents pun sangat ni hendak agak nama ayah. Eba for example okay, mother ya father. Okay, members nale members okay, mother ya father. Can you watch the video with me? Eba angjeng be video ko naik panah agak nama. Just sengi ko je okay. Nungi video ko jero hai nung abuse kalam dengar jero why because be video ko okay. Dan second tu nungi society ko change kalam. Nungi eba nung ser okay. Society ko change kalam dengan sandal okay. Eba community ko change kalam dengan sangat sih okay. Mencari explain kalam, okay? Mencari just explanation video huwa, jai orang nang be video ko nani, besar ko nang like mencari explanation huwa, jera kan exer sana like boro society ko biji jeng sapa kalam nang, but by doing this particular video, be video ko bare nani jeng, eba biji video ko viral video ko jeng cikang nani, biji jeng sapa kalam nang sesa kalam, eba jeng society ko change kalam nang sesa kalam nang, bini explain kalam nang hebat jabai. Then third tu okay. Nungser literally nungser jai YouTube dong na before ada videos mana viral topics ni bagai WhatsApp call, sexual calls, then Bodo Virals, photos and videos and viral jai ko viral kalam mana apa? Bisa na single lebih okay. Nungser most of nungser biau punya just because to get famous sana gesa, views mana gesa, then subscribers mana gesa. Ada bangsin paisa burja eba thap nak kamai gesa. Ada nungser na naik okay, jai komen kalam gan eba jang angko overs mat sana bisa ko lebih nungser konsul tangna ni Bodo Viral videos, phone call records, check out kalam. Bisni views are literally they will go like around 1 lakh views hagan sara 50k views, 12k views. At least they will cross bisa cross kalam hagan ada. 1k tu orang bawa just cross kalam hagan in one day. Ada jaya important topics ni bagai lagi. Bisni views are literally it's very low. I'm berat angni bari ang gua, okay, belingi bari sang gua sih, okay. Serba dongo, jadi mezang content create kalam okay. Bisa ni contents per kona iba. It's like bisa ni isim views menaman. They should get literally around 6-7k views. Subscribers kona nani ada views kona nani angundang. But bisa mana? Mana? Piawa man ma viral videos by the entertainment gaya. Entertainment na manipulate kalam reser. Some roasters. Jai real roaster be belega okay. Some roaster jauh kon just real roaster nani mention kaman lagi. Viral videos ko actually na it's a serious topic. Mencari dia serious kata dia. But bisa rumah fun lagi, entertainment lagi. Seni ba life abor baca kasin. Dekho nung entertainment laga sin nama. That means nung tak ma be serious topic aja be it's a fun. Be mencari entertainment sin laga. I know. Thinkings pura beleg jai boh ya, okay, sarnai hone ya beleg jai. Idi jeng kalam ba, belajina ne idi kamen nungwa anan sana. That's not true. Lajina ne idi kamen nungwa anan that's not true. Sarni ba mentality ya beleg jai. Sarba sase konsen lajina ne dena. Okay, idi kamen nungwa, repeat kamen nungwa. But sarni ba sarni ya beleg. Nang ko idi bari nang bangsin bari nang ko. Abe solution nang na, just go to Epsu na. Epsu dong, mela Epsu dong. Every district has one Epsu office. Macam Epsu dong. Address ni cie, pada manci ko ni cie, just go and complain kalam na, besar sort kalam na. That means video mana na nenga, ekdam sort kalam beja na. I don't think so. Society ada bijian tu change ya. Sort kalam na kese, Epsu na thang, Epsu mela dongo. District, every district has one Epsu office. Jai boro dong biau hai. Nengni isu ko share kamna he jadi nengni isu lu nga jai isu ko nengsen nane mojang menakai like viral videos ko nai for example na okay jai already vulgarity ni comment kalam na finish kalam solve kalam ada mence kedan mari that's true okay be mence 100% truth
viral videos गैयाबाना बेफोर roaster like for example some roasters होनना सानना लायो गावखौनो गावसोर सोरबा okay not real roaster बनाखै some roasters okay viral video गैयाबाना बिसोर video बानायनो हाया literally no videos मोनसे video फैनाय नङा इसना आरो viral बानायागौ मानि बिसोरनावहाय जेबो like controversy जाया viral जाया आरो मा साननानै बिसोर viral बानायो बेखौसो आं साननो लुबैयो आरोना just ओरैनो जेबो गैयागारा viral बानायो माने like उनसिगां जेबो साना मा जागोन मा इफेक्ट खालामगोन बेखौ जेबो साना just make viral बेल'सै बे grow up ना ससाइटिखौ क्लिन खालामनो गोसो do like this एबसुफोरखौ बुङै एबसुफोर एफाग्राब इशु नुथारदोंबा एबसुखौ बुंनानै फोजोबस्राना सल्भ खालामना हो सोरनि थाखाय दं एबसु स्टुडेन्ट like स्टुडेन्ट इउनियन मानि थाखाय बेनि थाखायसो ना So बिसोरनोसो आं बारा बुंनो गोसो गैला आं जास्ट बेखौल' आसा खालामो बिसोर रिप्लाइ होगोन होननानै जाय अर नांहैगोन बे भिडिअखौ नायगोन अर नांग्राफोरनि आं होनो लुबैनाय जाय भाइरेल भिडिअस बानायग्रा आं बिसोर जास्ट बेखौल' आं कुइसन सोंबाय 3 कुइसन्स प्लिज रिप्लाइ होगोन होननानै आसा खालामबाय एसेनोसै लाभ इउ अल जेबो आसा खालामो नोंसोर मोजाङै दं आरो मोजाङै थागोन लाभ इउ अल